Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvaležen in počaščen sem, da se mi je tokrat v studiu Ljubljana TV pridružil gospod Krešimir Mišak, ki je rojen v Zagrebu leta 1972. Na hrvaški nacionalni radioteleviziji je že blizu 2 desetletji legendarni voditelj svoje inovativne oddaje z naslovom Na robu znanosti, priljubljene tudi v Sloveniji. Je avtor 9 knjig. Raziskuje na križiščih naravoslovnih in družboslovnih znanosti, okoljske problematike, tehnologije ter njenega vpliva na zdravje in družbo, odkriva skrita znanja ter skrite dejavnosti korporacij in vlad ter tako spodbuja k razvoju zavesti. Gostil je tudi že najvidnejše avtoritete z vsega sveta, dr. Brucea Liptona, dr. Robert Sheldrake, dr. Joe Dispenza, Piotr Gurdjieff, Greg Braden, Anita Moorjani in kot dodaja avtor knjig Smrt humanizmu, Svoboda ljudem, vsekakor pa transhumanizem ob kreiranju nehote tudi reklamiramo. Spremno besedilo je napisal gospod Marjan Ogorevc, ki je zapisal: V času korone se je svet v samo nekaj dneh obrnil na glavo. Ta knjiga zato prihaja ravno v pravem trenutku. Poleg podnebnih sprememb in terorizma, kot piše Mišak, omogoča virus idealni izgovor, da se ljudem omeji svoboda ter da se jih s pomočjo sodobne tehnologije in umetne inteligence, torej tehnološkega transhumanizma, ujame pod kontrolo, kakršne še nismo imeli. In 5G tehnologija je idealna, da vse to zaživi. Svet se tako hitro dogaja, da ni dovolj ne delati zlo, ampak moramo biti aktivno dobri. Zato sem absolutno za naravni razvoj, za dvig zavesti in ozaveščenosti. Osebno verjamem, da bodo vsa opozorila, grožnje in možni črni scenariji, o kateri govori ta knjiga, dovolj zgovorni, da se zbudimo in kot že tolikokrat doslej stopimo skupaj in se upremo in povemo, ne gremo se več. Knjigo priporočam, saj z njo dobimo vpogled v to, kje so meje in kako jih preseči, pravi Marjan Ogorevc. Torej, dejansko je pomembno, da smo ljudje sedaj ozaveščeni in ključno vprašanje na začetku 21. stoletja je, kaj je bolj pomembno, inteligenca ali zavest. Knjiga je mogočno zbrano delo širokega znanja avtorja 9 knjig in 20 let televizijskih oddaj. Piše o pasteh, ki si jih postavljamo ljudje sami, če ne mislimo svojo glavo in srcem. Cilj kontrola in vsesplošnega nadzora sveta je domnevno naša boljša prihodnost. Čeprav gre v bistvu za zelo majhno elito, ki želi reprogramirati našo biologijo za svoje cilje, to pa je obsesivno prizadevanje za kontrolo. In ta ne more biti drugače, izhaja iz strahu pred izgubo eksistence. Že samo dejstvo, da je temeljno gibalo nečesa strah, je dovolj žalostno. A ljudje se kolektivno sedaj hitro prebujamo in verjamem, da bomo zmogli ohraniti človečnost in čut za sočloveka. Počaščen in hvaležen sem, da se je odzval mojemu povabilu gospod Krešimir Mišak. Lepo pozdravljeni torej v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije s krasnim gostom Krešimirjem Mišakom iz Hrvaške. Ja, Krešimir, transhumanizem, ne? Kaj je sploh transhumanizem, zgodovina transhumanističnih idej in vse, kar se bo dogajalo v prihodnosti? Pazi, svako tvoje pitanje, koje zahtjeva mali esejčić, ali recimo, kad bi se najkraće odgovorilo, pa ko pohvata, pohvata. Transhumanizam, inače u samoj svojoj riječi, znači više nego ljudski. Nadilaženje ljudskih ograničenja. Naravno, nameće se pitanje, ako je čovjek mjerilo ljudi, onda je svako mijenjanje zapravo smanjivanje ljudskosti, a ne neko nadograđivanje. Ali taj transhumanizam ne dolazi tako da ti sam vježbaš pa budeš bolji, nego dolazi tako da ti nadograde tehnologijom, ali ne samo da dobiješ protetičku ruku ako si izgubio ruku, nego dolazi pravi problem kada se dolazi do nadgradnje kao mozga. Kao zašto bi ti imao pametni telefon, zašto ne bi imao internet direktno u glavi? Kao onim filmovima kad imaš tu skenove, nadogradnja, kiborzi i to. I taj transhumanizam u stvari je i društveni pokret ideologija. To nije samo riječ koja opisuje tehnološke trendove, koji u stvari za svog boga ima umjetnu inteligenciju. Dakle, konkretno onaj, kako se zove, Anthony Levinsky, jedan informatičar, bivši direktor Ubera, je registrirao jednu religiju u Americi koja se zove Way of the Future. Ona ima svog boga, to je umjetna inteligencija, i ima svoju Bibliju, to je manual, the manual, priručnik. Jer transhumanizam ima boga koje ponekad ga moraš podmazati. Takav je to bog. Ne mogu ga slučajno isključiti struje. Ode bog. Dakle,
tvoje pitanje koje se ticalo toga šta je to transhumanizam. Ja. Znači, u tom esencijalnom smislu je to nadogradnja ljudi kroz tehnologiju i prije svega u današnjem smislu kroz informatiku, odnosno kroz računala. Gdje sad imamo veliki problem. Jer ti odjednom imaš ideju da ćeš stvoriti digitalnog čovjeka, da ćeš rekonstruirati njegov život, da ćeš mu osigurati besmrtnost u cloudu. Transhumanizam je u biti materialistički odgovor na pitanje smrti. Znači, jedina ideologija u povijesti ljudskog roda koja smatra da nijedna esencija čovjeka ne preželjava smrt je suvremena znanstvena paradigma 19. i 20. stoljeća, ova teorija evolucije i slično. I na temelju nje je izgrađen u stvari transhumanizam. I ako ti imaš jedan problem, ako sa tvojom materijom nestaješ i ti, šta ćeš napraviti? Pa pokušat ćeš napraviti da se to ne dogodi, da ćeš se odvojiti od materije. Znači, nadilaženje materijalnosti i tvarnosti je ideja transhumanizma u načinu da pobjedi smrt. Drugi način je onaj starinski, ako shvatiš da to nisi ti koji umire. Užasavajući trenutak, ali ideš ti dalje. Znači, to su ta dva puta. Ako vjeruješ da toga nema, onda naravno ćeš se ponašati ovako. I u stvari taj transhumanizam, društveni pokret iz nekog razloga, on zapravo svijet oblikuje, kao da su mu ljudi taj resurs. Jedan fizičar, Michio Kaku, je lijepo rekao ovako: ne zanima nas internet, zanima nas brainnet, jer kad puno mozgova bude spojeno na mrežu, onda će u njoj nekako nastati svijest. Znači, tu vidimo iz usta uglednih znanstvenika, on je suvremeni nasljednik, recimo Karla Sagana u smislu popularizacije znanosti, vidimo da te ideje su vrlo žive, da se njima radi. A one dolaze kroz tu takozvano učitavanje u cloud, što god to bilo, i taj cloud naravno nije oblak, nego je neki hard disk u nekoj metalnoj kutiji, u nekom podrumu hlađenom, pa da ti neko veli, vidiš, u ovoj metalnoj kutiji tu ćeš provesti vječnost. Jer se to sviđa, možda će stačica odloži sendvič na tebe i tako, ne. Uglavnom, tog dijela pitanja se sjećam, ovog nastavka se ne sjećam. Šta si još pitao? Torej, transhumanizem je lahko tehnološki in organski, a ne? Mogoče kakšna beseda še na to temo? Pa radi se o tome da sama riječ transhumanizam znači nadilaženje ljudskih ograničenja. U tome stvarno nema ništa loše. To je čovjek uvijek htio. Ali tradicionalno je to čovjek radio vježbanjem. Znači, prvi čovjek koji je zaronio 50 metara u dubinu, prvi čovjek koji je maraton najbrže strčao, on je doista nadišao ljudska ograničenja. Ali kako? Pod A, individualno, a ne kolektivistički. Pod B, radom i disciplinom poputuje sebe izgrađivao. Pod C, on je zapravo, dok je dosegao cilj mu više nije bio važan, dok je ovdje utilitaristički samo cilj, a sve se bitno dogodilo u procesu. Dakle, evo daću ti jedan primjer. Organski transhumanizam bi bio kada ti vježbaš klavir. I jednog dana ti stvarno znaš svirati, ali si ti razumiješ logiku i sve, možeš skladati svoju muziku. Tehnološki transhumanizam, znači nadilaženje ljudskih ograničenja, bi bio da naravno ti se u tvoje neurone učita program za klavir kao današnji oni tutoriali. Kao naučiš i sad ti kao naizgled sviraš, ali znaš samo to što si naštrebao. I ti odjednom razvališ ko da si Pogorelić. Ali da te neko pita što si odsvirao, zašto, možeš li ti nešto skladati, zapravo nema tu nikakve prave esencije. Taj tehnološki transhumanizam, on se pravi znači kvazi demokratski. Oni ti znanstvenici doslovce kažu, pazi kako dobro zvuči to što oni kažu. Oni kažu, do sad su samo rijetki pojedinci na svijetu mogli napraviti nešto izvanserijski, nešto nadljudski, da tako kažemo. A mi ćemo, hvala vam puno, osigurati da to svako može. To znači ne moraš više vježbati 20 godina da možeš šakom razbiti zid, samo staviš metalnu ruku i ti to možeš. Ali se nameće mnoga pitanja. Ako ti nisi došao do te moći svojom snagom, šta ćeš ti s njom? Šta bi bilo da mi to napravimo nekom ko zapravo nije vježbu i sve drugo iskrađivo? Drugim riječima, onda, da li je taj cilj važan? Ili je važan moj doživljaj? Dok sam ovo učio, savladavao, pa zapinjao, pa kvantni skok kad napraviš. To se toliko toga događa. Ti si u stanju razumijevanja, ti onda možeš i sam skladati, ti možeš postati stvaratelj. Ali ako samo downloadaš, onda ne možeš. Tako da je tehnološki transhumanizam nadilaženje čovjeka tehnološkim sredstvima, u konačnici spajanje sa informatičkim poljima informacija, a organski transhumanizam, to bi u stvari bilo staromodno vježbanje. Ali to oni kažu, a do sad su samo neki mogli. Pa da, neki koji su vježbali. Ovi ljenčini nisu. To mi nije bilo pošteno. Ko vježba može, ko je ljen ne može. Seveda, ja. Torej obstaja precej pasti zlorab, celo lahko tukaj, a ne, mogoče kakšna informacija, kaj bi se lahko zgodilo, če gremo res v to smer. U kojem ovom tehnološkom? Pa gle, očigledno što će se tu dogoditi. Tu ne treba biti čovjek veliki mudrac. Na kraju krajeva postoje serije. Ako nekog zanima kako izgleda svijet transhumanizma, nek pogleda britansku seriju Black Mirror. Nek se pripremi za to da mu će mu biti psihotično to gledati jer je preblisko sadašnjosti, a tamo su razni aspekti transhumanizma, razni detalji dovedeni do svojih krajnosti. Evo daću jedan primjer. U jednoj od epizoda se događa to da svako kroz kamericu u oku ocijeni, odmah ti vidi tvoj Facebook profil. Ti si neljubazan, ja ti dam lošu ocjenu. To već u Kini postoji, ne? Da, to je to. Niko se više ne može izraziti
Drugim riječima, onda imaš jednu drugu seriju gdje umre muž mladoj ženi, a onda ona na neki način sa umjetnom inteligencijom priča telefonski koja zvuči kao njen muž jer zna sve što on nikad rekao, ništa izvorno, ali beskonačno puta može iz postojećeg slagat. I onda ga učitaju u organskom mesu, on ima naizgled svog muža ispred sebe u stvari nekog organskog robota, daljinski povezanog sa mrežom podataka koja zna sve o njenom mužu i on je tam 10 godina na tavanu. Znači, transhumanizam dovodi do jako puno pitanja, a za to ti treba mašta. I zato sam rekao Black Mirror, jer tamo neko je maštu već odradio za tebe. Jer to znači da ti znaš šta će biti, ali kako će se to baš manifestirati. Evo, daću ti jedan primjer. Svi su mogli prije 20 godina reći, telefoni će napredovati. Biće ovakav, biće onakav, biće onakav. Ali niko nije tada se bavio predviđanjem kako će on utjecati na tvoj svakodnevni život. Znači, svi su rekli, a zapravo to je jedan Steve Jobs rekao, dobro, ima jedna karikatura, rekao je, sa našom novom aplikacijom ćete moći raditi još brže ono što prije niste uopće trebali. I drugim riječima, recimo, SMS. Niko nije predvidio SMS. I u futurističkim filmovima. Ili kroz pametne telefone. Pa niko nije vidio koliko je ovaj znanstvenik njemački Špicar. Je napisao 3 knjige o digitalnoj demenciji koja nastaje zbog toga jer se naš mozak prilagođava onom što radi. Ako je zauzet fragmentarnim podacima, on postaje fragmentaran. A što to znači u stvari? To znači da klinac, a jednog dana odrasli čovjek, neće više moći pročitati tekst od 10 strana. Ja kad uzmem čitati Hegela, koji ga ne uzmem čitati, probao sam jednom, ništa ne razumijem. Tako će njemu biti naš najobičniji tekst. Ali ako on neće imati sposobnost dubljeg uvida, kako će se on baviti svojim lošim stanjima? Kako će on se baviti? Onda će na kraju stvarno biti ona totalitaristička, ako nisi sretan, onda si bolestan. Sad ćemo te izliječiti. Sedativ ili nešto. Znači, to je jedna vrlo važna stvar koja zapravo razlikuje jedan puni život od plitkog. Ali problem je kad ti živiš plitki život, ti naravno ne znaš da postoji duboki. A onda kad ga okusiš, onda zapravo shvatiš da ništa drugo ni ne bi htio jer drugo ništa ni nema smisla. Sa vremenom čovjek shvati da ne može se ni u šta vezati. Materija dođe i ode. Kuća se izgradi pa se sruši. Djeca su mala pa narastu. Roditelji te rode, ti misliš da su oni najtrajnija navika u tvom životu. Oduvijek su tu, odjednom ih nema. Jesu li ikad i bili? Znači, kak se zove, i to je zapravo trenutak kada se čovjek može okretati duhovnosti. Duhovnost nije za mlade ljude. Mladi ljudi prvo moraju se disciplinirati, odraditi svoje poslove, imati neke ciljeve i ostvariti ih. Da može reći, jesam, kupio sam auto, napravio sam posao, mora nešto napraviti. I jednog dana kad vidi da mu ništa od toga nije donijelo dugoročno zadovoljstvo, onda se može zapitati što ga donosi. A što se danas događa? Ljudi preskoče tu fazu, odmah se odriče materijalnosti. Ne može tako. To je kao da ti dođe rock zvijezda koja je živjela 100 na sat i veli tebi nemoj tako živjeti dosadno, znaš, skupi auti, cure, užas jedan. Ti ga gledaš i veliš, pa da ja to prvo probam, pa da ja budem tako pametan kao ti. Drugim riječima, kak se zove, tu je stvari pitanje trajnosti i netrajnosti. Cijela priča o transhumanizmu isključivo priča o smrti. Ni o čemu drugom. Torej, na neki ravni te globalne elite želijo zaustaviti kaj dvig zavesti človeštva, da bi pozabili na svojo esenco, na svojo pravo večno naravo. Ali mislim da si dosta dobro negdje nanjušio, jer vrlo je zanimljivo što taj sustav koji se gradi, on se temelji na nekakvom kao održivom razvoju, znači de facto reciklaži, na ideji nemanja. Pazi, mi znamo da ima. Baciš sjemenku, nakon 5 godina imaš 500 sjemenki. Isto Schauberger, vrtlog. Kužiš šta to vuče pastrvu prema gore, u suprotnom smjeru? Pa geometrija. Drugim riječima, ako misliš da nemaš energije, onda moraš baratati samo time što imaš. I u stvari, ti želiš svijet ravnoteže. A što je ravnoteža? Ravnoteža je jednako smrt. Kad vidiš mrtvog čovjeka, on je u ravnoteži. Znači, ja svakom veliku htio bi se uravnotežiti. Bićeš bez brige. A što je život? Život je dinamička neravnoteža. Recimo, kad je James Lovelock, autor hipoteze o geji, dobio zadatak 60-ih da nađe način da se vidi na kojem planetu ima života. Svi su tražili neke meteorite, bakterije, a on je gledao i vidio da je na Marsu atmosfera u ravnoteži. Znači, on je mrtav planet. Na Zemlji je atmosfera u neravnoteži. Mi imamo kao 21% kisika, ali u stvari nekad oscilira, on raste. Znači, ta dinamička neravnoteža je život. I meni je nevjerojatno da transhumanizam teži ostvariti vječni život kroz ideju vječne smrti, odnosno nekakve stagnacije vječno zatvorenog kruga. Dakle, jedna potpuno pogrešna ideja koja pokazuje da ljudi mogu u isto vrijeme biti inteligentni, a ne mudri, barem koji su uključeni. A ja sad naravno mislim da ima iza toga i dubljih agendi, ali ne možemo ovaj četvrtak o tome. Ja, možda idući. Da. Odlično, bova nadaljevala v kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov.
Pozdravljeni v drugem delu druge oddaje Prebujeno srce Slovenije z izjemnim gostom Krešimirjem Mišakom. Ja, torej rojevanje Boga stroja. Verjetno je to tudi neka agenda, ki je verjetno, da bomo imeli neke nadmoči, da bomo super Bog, super človek, kakorkoli. Mogoče još na beseda še na to temo. Pa evo, mogu ti to vrlo jednostavno objasniti. Evo, na primjer, jednog dobrog primjera kojeg često koristim. Dakle, evo, ove stanice mog tijela su nekad bile vesele bakterije koje su radile što god su htjele. Išle, sve su radile. I onda je nekog dana, recimo, je neko od njima došao i rekao, cure, dečki, jeste za transbakterizam. Šta je to? Bićete više od bakterije. Vi ćete moći surfati, letjeti avionom, možete što god hoćete. I oni su rekli, u redu. I evo, ja sad to mogu, a one tu svaki dan umiru, nastaju, ja za to ni ne znam, želim da budu nepromjenjive, nepromijenjene u smislu tog da se nekontrolirano razmnožavaju, što ne bih htio i tako dalje. Znači, kak se zove, nadorganizam, ali ovdje bar postoji neko ko nešto doživljava, neki veseljak, poput mene. Kod Borga, nažalost, nema ni to. Tamo je samo nekakva umjetna inteligencija, nekakva utilitarnost. Pazi, taj koncept je u umu potpuno neshvatljiv. On je u svojoj esenciji nelogičan. On je totalno iracionalan. I zapravo je bizarno da se takav iracionalni koncept prodaje uporno kroz nekakvu znanstvenu racionalnost. To je zapravo meni nevjerojatno. Mentalitet roja ti u stvari pokazuje da postoji kolektivna svijest, ona postoji kod mrava, kod pčela i tako dalje. To je opće poznato. Ono, ljudi im presjeku termitnjak, oni opet grade kao da postoji neki plan u nekom polju. Ali ti ako ne razmišljaš da je svijest u polju, nego je svijest u mozgu, onda ti nemaš odgovor na pitanje termitnjaka, pčela, kako one to rade. Čim ti veliš kolektivno nešto, ti si već izvan ove matrice. Čekaj malo, gdje je to? U polju je. Aha, pa možda i moja svijest u polju onda. A ovdje se u stvari radi da bi ljudi trebali biti stanice neke vrste. Pa kako je rekao Michio Kaku? Ne internet, nego brainnet, da puno mozgova na mreži spojenih glumi neke kvazi neurone, da nastane kompleksna neuronska mreža od mozgova ljudi, pa da bljesne svijest. Tako kažu ljudi, kako kaže pjesma, kako su lagali mene, tako ja lažem vas. Zelo zanimivo, ja. Torej, to je ena pot, ne? Kaj pa je tista druga pot, recimo, ki je bolj naravna, mogoče bolj človeška, humana? Pa gled, drugi je onaj put koliko je čovjeku dosta. Nekom je dosta na ovoliko, nekom je dosta na ovoliko, nekom je dosta na ovoliko, nekom nikad nije dosta. Ali u tom trenutku drugi put je to da se ljudi jednostavno, nije kompliciran. Ne treba ti tolika tehnologija stroja. Druženje, povezivanje, uzgoj hranje, mijenjanje, stvaranje vezanosti, da imaš prijatelje, da imaš obitelj, da imaš biljke, da imaš životinje, da imaš stvari koje te zanimaju, da radiš ono što ti se zanima. Zapravo je bliska budućnost će biti u stvari takva da će ljudi morati biti zadovoljni sa malo, ali da budu duševno bogati. I ako si ti zadovoljan s malo, tebi niko ne može ništa. Znaš, ako je tebi potrebno koliko ti je malo potrebno, onda ti si preko jedne granice, šta to znači bogat? Evo ja časno reći da mi neko sada tu 1.000.000 eura u koferu, ja stvarno ne bi znao šta s njima. Samo bi im promijenio život na grozan način. Recimo, možda bi rekao, sam sebi rekao, moram kupiti vilu na Sljemenu. Onda bi kupio vilu na Sljemenu i tamo bio samo ujutro, a kafići su svi dole u gradu ili u Novom Zagrebu gdje ja živim. Tako da, kak se zove, mislim da će se događati te organske samodostatne zajednice, one se već pojavljuju. Ljudi se okupljaju, druže oko zajedničkih stvari, nešto stvaraju, to još nije toliko vidljivo ni poznato, ali oni su u stvari nešto gdje se svi drugi pomalo kvači i stvara se u stvari neka alternativna veza koja nije formalna pa se ne može uhvatiti. To ti kao jedan skup, kao nekada su u Sloveniji tabori. Dođu ljudi danas na neko mjesto, to mi je jučer moj prijatelj, ovaj vaš Primož pričao o jednom filozofu koji je to davno rekao. Znači, rekao je kako to izgleda. Događaji i susreti s ljudima su najbitniji. Znači, ako se ljudi ne mogu susreti, onda je uzalud. Ne može preko Zooma. Ne može, jer nema te interakcije. Onako, ja. Susret istomišljenika koji nisu to istomišljenici o svim stvarima, ali generalno slika svijeta danas su samo dvije. Organska i transhumanistička. I oni se nađu, to izmijene stvari koje imaju, odu, drugi put se nađu neki drugi negdje drugdje. Zato danas tako točkasto su razbacani ljudi koji onako, kak se zove, imaju sklonost povezivanju točkica, ne? Torej, gre za določeno razdvajanje svetov, kar je že Adrian Kezele pisal v oddaji v knjigi Razdvajanje svetov, a ne? Torej, ta pot in ta pot. Pa ta ideja razdvajanja sveta uopće nije nova. Nju je najbolje promovirao u stvari jedan Bugarin. Prije dosta godina, kako se ono zvao, ne mre se Georgi Stankov. I prijedno u tim duhovnim New Age krugovima je ta tema razdvajanja svjetova bila popularna. Ja pišem za te neke časopise, pa znam na što onda oni se kvače. Ona se u jednom tutku pojavila kao moderna ideja. Zemlja A, zemlja B. Nikom nije bilo jasno o čem se radi. I u principu
danas bi možda se to na neki način osličilo. Nikom nije bilo jasno šta bi to značilo, šta dve dimenzije, neko umre. Neka treća, Ali danas, peta a danas dimenzija. recimo vidimo da imamo zemlju A u kojoj se neke priče ne prihvate, ali zato život buja. Imamo zemlju B u kojoj se sve priče prihvate i svi se ovako tresu i zaključuju se. Znači, na neki način u zadnjih 2 godine kao da su ljudi doslovce živjeli 2 različite planete. Jedna je možda bila puna očekivanja neke katastrofe, ali u isto vrijeme bila apsolutno nevjerojatno zabavna i zanimljiva. Dok je druga bila samo okrunjena time da čovjek preživi i da kao nešto prođe, da svijet bude po starom što nikad neće biti. Drugim riječima, u istom prostoru se to događalo, ali mislim, svaki čovjek je mali svemir za sebe. Znači, tako da nije to ništa posebno. Sad je samo zanimljivo kako se nekako čudno polariziralo. Možda to je to razdvajanje svijeta, šta ja znam. Moglo je biti. Budemo vidjeli. Da, budemo vidjeli, rekli su slijepci. Da. Ok, recimo gostili ste recimo dr. Liptona, dr. Dispenzu. Kako bi vi opisali jedinstveno polje svijesti? Šta je to kvantno polje, o čemu kvantna fizika isto priča? Pa gledaj, opis i riječi su već koncept. A ti ne možeš konceptualno objasniti nekonceptualno. Znači, to možeš jedno objasniti tako da makneš sve ideje o bilo čemu. I sve što si, to što ostane, to ti je to. Da si, ali čim pomisliš da je to više nije. Znači, to je ta klasična, drugim riječima, mogu bi sad ja, to je tamo, nema prostora, vremena, svijet odlazi kroz dimenzije. To je ta punina ili praznina koja u stvari, od čega je ona prazna? Nije ona prazna, ona je dupkom puna, ali prazna od svih tvojih, jer nema drugog na svijetu osim tebe. Ideja, koncepata, mentalnih slika, od toga je prazna. To je sve energija, 99, Ma nije 99. to ništa, to ne možeš ti sebi to predočiti. Kako ti možeš sebi predočiti nešto što nema prostora i vremena? Nikako. Mislim da je, ne znam... Tu pazi, ovdje prestaje um dalje ne ide. Ne more. Najdalje što može apstrahirati, dok je pojednostavlja, može doći do fraktalne geometrije kao jednog rukopisa svemira. Dalje se može samo kroz osjećaj. I zato se ne može to opisivati. Kao da zamisli da se ti prvi put zaljubiš, imaš prijatelja koji nije. I sad on pita kako je to. Šta bi mu ti rekao? Rekao bi mu kako se osjećaš, možda imam leptirić, ali kako bi mu ti to opisao? Torej moraš sam doživeti izkušnjo. Tako je. Torej duhovna izkušnja oziroma subjektivna izkušnja tista, ki... Da, individualno, ne kolektivno. Kolektivno je priča transhumanizma. Čovečanstvo, kolektivno, ovo. Da. To so te pastine tukaj, kjer se lahko ujamemo dobesedno. Ne? Če nismo zavestni, če nismo budni, bi lahko rekli. Ne? Pa gledaj, čovjek većinom smo svi mi automati. Naše mreže zadane mozga automatski rade. Kad hodam po ulici o nečem razmišljam, ja sam robot. Ja sam 99% cijelog svog dana robot, ništa više od toga. Automatizmi. Ne? Hodam, pričam, ulazim. Tada su, dobar dan, kak se... Uopće me nema. Ne znam di sam. Negdje u nekom izmišljenom svijetu. Bio nam matematičar, baš sad radim jednu predstavu s jednim glumcem koji je napisao zanimljiv tekst o matematičaru, mislim da zvao Roka, jedan od najvećih 20. stoljeća, koji je rekao da ne želi maštati. Ne želi biti rob njene navike. I on je svaki dan radio vježbe tako da recimo napravi, danas ću raditi s lijevom rukom, hodat na traške. Sve da ne bi postao rob navike. Da bi mogao spoznati čistu matematiku, da bi mogao vidjeti stvari bez mašte. Jer, pazi, mi živimo u iluziji. Prvo nam prodaju mediji jednu maštu, paštovitu priču, onda mi sami si zamislimo da nas ovaj mrzi, da nas ovaj voli, da ovo, i sve su svjetovi mašte i to nas muči. A on je htio da ne živi u svijetu mašte. To zvuči kao tužno, ali to nije negativno. Nego je htio, to je zapravo pomnost, htio sagledati stvari kao takve. Ali to znači da moraš uvježbati svoje navike. I smisluje razne vježbe. Svaki čovjek može sam smisliti. Jednostavno, vježbe svaki dan raditi sve drugčije od onog što inače radiš. Jako dobro za lijek. Odmah ti rastu nove neuronske mreže, pa se revitaliziraš i tako. Torej, pomaga pri teh stvarih meditacija, da gremo globje v sebe, da začutimo tisto globjo realnost, globjo resnico mogoče, ne? Pa ja bih rekao da je meditacija tu osnovni alat prije svega za vježbanje toga alata koji se zove svjesna pažnja. To je prvi korak. A onda sad hoćeš ići u smjeru unutra s tom svjesnom pažnjom ili u smjeru van, to je već sad tvoja priča. Ali meditacija je ipak neka tehnika koja je zamišljena da smiruje um. Tako je. Da zmanjšuje mentalno aktivnost. Da te odvoji, da ti vidiš mislim, ne mislim. A mislim, kužiš ono. Zato se obično radi neka pažnja na dah, da je ipak ima nekog posla. Ako umu kažeš nemoj raditi ništa, on to ne zna. Ali ako mu kažeš prati dah, onda samo svom umu, onda on prati dah. Onda je on sretan, ima zadatak. Ali bar ne razmišlja o svemu drugom. To je tek da ga prevariš. Zapravo pokušavaš okrenuti protiv samog sebe.
To je zapravo mehanizam meditacije. Katero vrsto vi prakticirate? Nikakve vrste. Ja zapravo tim stvarima nikad nisam bavio. Mene to nije ni zanimalo. Ja sam se bavio Atlantidom, NLO-ima, Free Energyjem. Ali ove stvari su mi došle kroz psihodeliju. Prvo psihodelija je bila, dakle to su bile te psihodelične biljke, to je bilo ok. I onda se tek nakon svega toga pojavilo kad sam skužio da je to isto kao psihodelija. Isto ti uočavaš modele svojih obrazaca, svog karaktera i tako dalje. I onda sam počeo vježbati te vježbe koje su razne vježbe pomnosti, raznih tipova, pomno slušanja, pomno gledanja, puno toga dotaknutog što mi zapravo omogućilo da onda i sam dalje radim. Tako da onda sam neko vrijeme predovito vježbao. Na početku, kad bilo koju djelatnost radiš, najveći napredak je na početku i tad nije važna kvaliteta nego kvantiteta, stalno. Moraš svaki dan. A sad nakon nekog vremena, da li ćeš dalje, da li nećeš, da li ćeš ovako to raditi, da li ćeš onako, da li si te možda prevario, pa ti sad si priljen i tako dalje, sve ok, ali koja si vrata otvorio, zatvorio i više se neće zatvoriti. Ne možeš to više nikad zaboraviti. To je res, ja, to je res. Tako da sam vježbao te vježbe, puta, mjesec dana ovo, pa sad se gleda ovo, pa ovo. Napredovalo se, nije da nije. Bilo je zanimljivo, ali ništa posebno, ne mogu sad to nazvati nekim imenom. Torej vsaka stvar nam da nekaj doprinese našemu dvigu zavesti oziroma pa kao što je rekao Bruce Lipton, sve što se dogodi za tvoje dobro. Tako. Torej vse ok, karkoli se zgodi. Ok, bova nadaljevala v kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu druge oddaje Prebujeno srce Slovenije z izjemnim gostom Krešimirjem Mišakom. Ja, bova dala tudi za to krasno knjigo vašo, ki ste jo napisali. Založba Kjara je založnica v Sloveniji. Deva eno nagradno vprašanje, mogoče nekaj, kar sva že govorila za naše gledalke in gledalce in bodo, seveda, če bodo pravilno odgovorili, bomo nekoga izžrebali. Šta, neko pitanje? Da. Ko ja? Da. Da izmislim pitanje? Pa da. Šta god. Šta god. Šta god? Da. Stvarno? Šta god, o čemu smo pričali. Aha, znaš kaj, već sam htio pitati sa kojim basistom i gitaristom je Elvis snimio prvu snimku. O čem smo pričali? Ja se ne sjećam, čovječe. Nema stvarno ništa konkretno. Evo, ne znam, stvarno, to su a šta će, onda ćete vi birati po umjetničkom dojmu odgovore? Možemo to ili možemo nešto što je baš neki egzaktan odgovor može biti. Pa ti si primijetio do sada ja ne baratam egzaktnim podacima, to sam neka pričica ide. Šta da ih pitamo, kad je bila bitka kod Waterloo? Ok. A? Može. Ali to znamo, to je bilo 1814. To svi znamo. Ovako ćemo, recimo... Pa, da vidimo. Evo recimo, koji je to, kako se zove mehanizam koji određuje ove smjene vladavine raznih sazvježđa? Doba vodenjaka, doba onog, znaš, svako traje određeni broj godina. Ima jedan mehanizam koji to stvara i omogućuje. Ok, a sva omenila že? Je, spomenuli smo ga. Okay. Barem par puta u ovoj buci. Tako. Znači, iz nekog razloga sunce izlazi u raznim suzvježđima i to je ono što mi onda kažemo da je završila doba lava, pa je počela doba ovna, vodenjaka i postoji jedan kozmički mehanizam vezan uz zemlju koji omogućuje i uzrokuje upravo to. Okay, pitanje glasi, kako se taj mehanizam zove? Da ne bi sve ostalo na onim light new age pitanjima. Odlično, super. Tako da boste prevrteli nazaj, če niste slišali in če pravilno odgovorite, boste morda tudi žrebani. Ok, 20 let oddaj na nacionalni hrvaški televiziji. Koliko gostov je bilo v oddajah? Pa neka matematika govori o možda 700 emisija koliko kad to sve pomnoži. Sad koliko je gosti bilo, negdje su bili po jedan, nekad po 2, 3, 5, znači ako malo dodamo možda 1000, ne znam, sad... Nisam znao da je ovo matematička emisija, vidio sam na početku, treći dio druge emisije, teško je to pohvatati. Uglavnom, bilo ih je dosta. Iz tjedna u tjedan pa ti vidi koliko, nekad jedan, nekad 2, 3, u početku su bili po 4 gosta i 5 priloga. Znači to kad bi sve zbrojio, ali ne možeš tako raditi jednu emisiju jer potrošiš resurse. A i teme su se mijenjale pa više nije bilo potrebno puno gostiju, nego se više išlo u dubinu. V dubinu, ne. Kateri so mogoče tisti, ki so najbolj ostali v spominu? Mogoče nekaj, 4-5 gostov, pa da mogoče par tem. Pa gle,
razni gosti su u datom trenutku onako dali dobre teme, ali rekao bih da je dugoročno zapravo najvažnija osoba po meni sa prelaza 20. 21. stoljeće David Icke. I njegove knjige, prije svega i to, što mi se on je ovako kao jedan najobičniji čovjek iz engleske radničke klase i that's it, i nema drugog. I knjige koje je napisao i u kojima zapravo pomalo i on sam otkrivao, one se isto sukcesivno nadograđuju. Mislim da recimo, ne mogu sad reći o dojam u smislu sad sam pao s Marsa, ali kad bih rekao o značaju nekog materijala koje nešto sve povezuje, koje je zapravo najdublji utjecaj imao i na društvo i na nas same koje smo to čitali, sigurno bi tu bio David Icke. I mislim da će jednog dana se vidjeti da većina povijesnih, slavnih, velikih ličnosti zapravo uopće se ne može s njim mjeriti. Jedan profesor logike američki, Jeffrey Group, isto autor jedne knjige koja se zove Korporatizam, je rekao doći će dan kad ćemo se svi morati ispričati ovima koje smo kao optuživali kao vidi njih teoretičari urote, a mislim da je David Icke tu nadalje otišao. Svi su neke segmente pohvatali, a ti uzmeš njegove knjige, mislim tamo ti sve piše. Pa on je to fantomski, jasno. Ima ih puno. Ja znam da je recimo u Hrvatskoj od vremena Najveće tajne objavljeno 6-7, danas više ne, to za prevesti, za izdavača je to samoubojstvo, čisto 800 stranica sitnog teksta. Ali svejedno, publika je bila jaka, a i izdavač obično izdaje kud ga srce vuče, nije uvijek sve u novcu, tako da, su sve njegove knjige u stvari jako dobar izvor za bilo što. Svakima se integrira nešto. Evo, to bi bio taj možda netko pojedinačan ko bi se recimo isticao od drugih. Ok. Katere so pa tiste tematike, recimo, ki so zdaj mogoče še bolj aktualne? Mogoče je to ta samooskrbnost, da rabimo imeti tudi svojo zemljo. Veliko se govori sedaj tudi o tem. Imeli smo tudi določene goste v moji oddaji, ker smo govorili o tem samooskrbi. Govori se, da bo lahko celo lakota, da lahko zmanjka hrane, mogoče kakšna informacija. Pa gle, svako ko razumije algoritam razvoja nije trebao čekati sad ovaj udar koji se događa u tom društvenom inženjeringu, zato jer ako je malo bolje razmišljao, onda je vidio da je najveća vrijednost koja će u budućnosti biti sigurna autonomija. Ja sam do toga došao u vrijeme još dok je autonomija se vezala samo uz to da li ću ja, šta znam, dođe mi kćer, ja ne mogu slušati muziku. Zašto? Ma ne radim internet. Zar sam osuđen na internet? Pa imam ploče i gramofon. Doviđenja. Drugim riječima, vid autonomije na bilo koji način. Ako imaš svoje autonomne krugove prijatelja, a ne da si vezan uz neke vanjske faktore, firme, ovo, ono, gdje ćeš se ti sretati s njima, ti si autonoman. Ako naravno imaš autonomni uzgoj hrane, mnogi ljudi, ja znam svoje prijatelje koji su imali poduzetnici, imali su dobra, bogate vremena i bankrote, pa neki od njih su tada po cijeloj obitelji živjeli od vrta njihove mame, iz kojeg nisi mogao pojesti koliko je raslo na to malo zemlje, paradajza, ovog, onog. Tako da autonomija u svakom pogledu, ne samo hrana je samo njen krajnji izraz, ali na svaki mogući način. Autonomija od financijskih sustava, autonomija oko... Međutim, postoji drugi put. Svijetovi dolaze, nećemo mi sad bježati od njih, nemamo se kud ni sakriti. Nije sve od njih, nešto je od nas. Plivamo u njemu i do sad smo. I do sad smo, oni su uništili zvuk električne gitare, nečem što se zove distorzija, ja se to danas volim, ali onda je na toj distorziji neki Jimi Hendrix opet nešto napravio. Tako da priča ide dalje. Malo mi, malo oni. Znači, jedino autonomija, bojim se da je imperativ. Bez autonomije, jednog dana kad bude digitalni novac, karbonska valuta, samo te ugasi, dečko, potroši se previše CO2, doviđenja. Tako da u tom slučaju će ti autonomija biti baš Ali opet ti autonomija, nju ti donose odnosi s ljudima. Evo, ja gledam američke filmove. U američkim filmovima kad neki čovjek ostane bez kuće, posla, oni završe pod mostovima. Ja gledam te ljude i mislim si, pa dobro, gdje su ti tata, mama, brat, sestra, prijatelj? Kako svi direktno pod most? Jer nisu povezani. Kod nas se to ne događa. Kad se to nekom događa, onda se naseli sestri, bratu. Ovo nije da se ne događa to isto, ali ljudska povezanost to nekako amortizira na neki drugačiji način. Tako da, to je taj put, nema drugog. Mislim, to je tako logično. Ok, že leta 1999 ste začeli pisati znanstveno fantastiko, ne? In dosti tega se mogoče celo sedaj dogaja, ne? In kako zdaj ločite med neko fikcijo, neko fantastiko in realnostjo in vsem tem transhumanizmom, kar sva tudi govorila, ne? Dosti ljudi to meša, mogoče kakšna beseda. Kad gledate izvana, ne da miješano, kad gledate izvana, ljudi često puta misle da su to isti ljudi koji to isti zanima.
Nema dvije dijametralno suprotstavljenje skupine od ljubitelja SF-a i ljubitelja graničnih ovih područja. A ja sam uključen bio u oba dva, ovako kao vanjski neki asteroid koji je malo se muvao, pa to mogu reći. Znači, to se samo naizgled čini jer oba dvoje kao čudnovato maštovito, ali u stvari u SF-u je sve dopušteno, ali se apsolutno smatra da je to mašta. Dok ova druga, maštovitija, ova New Age strana, ona prihvaća svaki SF, ali isključivo ako joj se kaže da je stvaran. Ni u kom slučaju kao neki predmet fikcije. I zbog toga su, recimo, i sama znanstvena fantastika izišla iz znanosti. Mada ima pisaca kao Ursula Le Guin i drugi koji se bavili jezikom i nekim mekšim temama, ona je ipak krenula od postavke tehnološkog razvoja i čovjeka u tome. I na neki način je često puta služila za takozvano prediktivno programiranje. Odnosno, kad unaprijed ti nešto predstavljaš u SF romanu ili filmu, pa kad to dođe mi mislimo, moralo je doći. Dok ova druga priča ima sasvim drugu namjenu, ona ima namjenu zapravo u par koraka nekakvog mističnog iskustva i probuđenja. I u stvari te dvije priče se mogu kod nekog spojiti interes za njih. Ali u pravilu ljudi koji su u jednom, uopće ih ne zanima za fantastika, a ljubitelji znanstvene fantastike, njih ove priče sa Atlantidi uopće ne zanimaju. Tako da to uopće nisu dvije iste stvari. Ok, veliko ste se ukvarjali tudi za zgodovino človeštva, ne? Kaj je tista prava resnica mogoče o Atlantidi? Gledajte, sad se vraćate na jednu temu s kojom je sve počelo. Za mene i moje prijatelje krajem 90-ih Atlantida je bila prva tema. Prva stanica Atlantida. Ja imam sve knjige o Atlantidi koje ste se mogli nabaviti, to je ovakav što od stranih, domaćih, nisu sve dobre. Ali recimo Otto Muck, Atlantida, ona je. Pa gledajte, tada mi je to bilo jako zanimljivo, danas mi je to čak i nebitno. Da li je bila Atlantida prije kataklizme je sigurno bila. Danas me puno više zanima inženjering i ko je napravio kakvu civilizaciju, ali postoje argumenti u korist Atlantide vrlo dobri. Tamo gdje je Platon smješta, jer se cijela Atlantida, u stvari cijela priča Atlantide do nas došla kroz dva dijaloga Platonova, Time i Kritija, gdje zapravo tamo on piše kako njemu Solon pričao, kako su egipatski mudraci pričali o jednom kontinentu iza Heraklovih stubova, znači iza Gibraltara. I makar se Atlantidu nalazilo na 200 mjesta, zanimljivo je što sa druge strane, kad se gleda dno Atlantika, on je 5000 metara duboko, odjednom imate jednu nakupinu kopna na samo 3000 metara dubine, nešto između otoka i kontinenta. I točno on rekao, nakon toga tamo se može ići do drugih otoka i zapravo su vrhovi Azora, bi po tom scenariju bili vrhovi Atlantide. I to sve skupa ima nekog smisla. Pazite, Atlantida. Atl znači na jeziku Južnoamerikanaca voda. Čokoatl, to je izraz za tekućinu. Ande znači planine. Atl, Ande bi u južnoameričkom ovom govoru bilo brdo iz vode. Ako je ovo potopljeni kraj bio dignut gore za 2000 metara, onda su ovi planine koje su sad visoke, 3 bile visoke, 5. Na sjeveru, točno kako je Platon rekao. Znači, ja bih rekao da se Atlantidu može onako proučavati na razne načine ako je se smješta tamo. Ali bilo je jako puno teorija, nju se nalazila svugdje, u Sredozemlju, na Antarktiku i tako. Ne znam što bi ti drugo rekao, u to vrijeme, velim, ako Atlantida postojala, ona se nalazila tamo gdje je Platon rekao. Platon. Kao Platon, to uvijek brkam. Platon, ja. Da, Platon. Ok, čas se nam nažalost izteka. Mava še 1 minuto, mogoče še kakšna zaključna misel, ne? Vi ste enciklopedija znanja, to bi lahko še 10 oddaj midva posnela, ampak vendarle mogoče kaj bi še želeli sporočiti za naše gledalke in gledalce? Nikad nisam ništa ni htio, pa ne znam šta bih sad poručio. Ok. Nemam nikakvu poruku. I ta ništa je sve. Ne znam, možda. Šta da ja sad govorim? Ne dualni level. Šta da ja sad njima govorim, šta da oni radi ili misle? Nemam pojma. Pa da. Ja bih im poručio nek radi šta hoće. Tako, svak za sebe. Pa da. Radi šta hoćeš. Pa da, i budi sretan. Sad to, ili ne. Jednom je Johnny Štulić rekao, ne možeš uživat kad radiš ono što voliš. Prema tome, da li ćeš biti sretan ako radiš ono što voliš, to je drugi par rukava. Da, to može za još 5 emisije. Tako je. Odlično. Hvala, Krešimire, hvala na posjetu. Poklon, spoštovanje. 2/4 nije malo. Ja. Bo kar intenzivno. Evo, knjige svoje, kao što vidite, prvi i drugi dio. Razlika je ovdje. Ovdje je jedna boja, ovdje je druga. Jer ovaj prvi dio govori o transhumanizmu i otvara to pitanje duha i duše, a ovaj drugi u stvari govori o alternativi, plus fraktalna geometrija koja se nisu mogli dotaknuti, ali taj jedan nacrt svemira
koje one su pokušale biti sveobuhvatne. Ja bih rekao, kad sam prvi put došao u reklamu, u jedan podcast reklamirati knjigu, ja sam krajnje neskromno rekao tamo ono što ću i sad reći, jer to stvarno i mislim. Da su sigurno ove knjige najbolje knjige o transhumanizmu napisane na svijetu. Točka. Znam jer sam sve druge pogledao i pročitao. Ove su samo tehnološke, ove su samo nekakve nabacane, a tu imate sve. to je zato jer rijetko kad se neko baš nalazi druge, nisu najbolje, možda su još bolje od Davida Icke. Budimo pošteni ipak, ne. Ali baš u smislu toga da se ne ide šire od transhumanizma, da se ne ide u sve ono što je on ulazio. Tako, jer moraš biti na specifičnom mjestu u životu da ti se sve to pojavljuje ispred sebe i da gutaš i da ti taj materijal prolazi kroz tebe. Ljude to zanima inače, ali rade 8 sati na dan, možda pročitam knjigu 2-3, ne mogu se udubljivati u sve što bi ih zanimalo. Nimajo časa, ne? Tukaj je pa združeno vse in je ena celota. To je hrana za um. To isto stvarno znanost čovjek može intuitivno dohvatiti, jednostavno svojim ljudskim zdravim razumom. Ali ako nekog baš zanima kako je to povezano, tako je povezano. Znači, transhumanizam na jednu stranu, nova vibracijsko-frekvencijska paradigma sa tim graničnim područjima na drugu. Zapravo digitalni analogni čovjek u konačnici. Odlično. Što ga to značilo sad? Super. Hvala še enkrat. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebojeno srce Slovenije. Ja, izbira je naša, zakaj se bomo odločili. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.